nan tam chiang na mo longmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thong nikul le thum Dipa nikul Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu matupi peng a SSC ni chunglai in aka mi ruang a tol chungmi pali anun nak aliam pakhat hliam ma atwar matupi peng thaiboi khwa SSC ral thrang sakhan chu CDF le CNDF ni anlak i CDF matupi thantar an thai pakhoku khopi number zale pakhat tangle shamplai phu munpi le nitlak le pongkan khwa SSC ral thrang sakhan pakhat chu shamwan zan hi tluk in an ka hna pasra an thi MNDAA ni yan lo chairam ri SSC sakhan an lak SSC le an kutang shamtlai zakhat leng ni shamnam an chia Thailand Myanmar ramri a rithai si in cholet thal nak tu tu minung lenga Thailand palik ral kap ni an ka tha na nimi thong le thong pang dang na an rak silai matupi peng thai boi khwa SSC ral thrang sakhan chu CDF le CNDF ni an lak i CDF matupi thantar an thai Chingramkul matupi peng thai boi khwa a SSC ral thrang ni hun an khwarnak sakhan chu December ni lai khwa a CDF le CNDF tangti punha ni an lak kho i CDF matupi thantar zong kan thai sang tia CDF matupi in twangwang wai tu pakhat ni dam matupi time a achim Thaiboi khwa SSC ral thrang sakhan chu CDF matupi shroinak in CNDF CDF lautu CDF mindat tangti punha ni December nil heriat in kan ka dau i December nil hei kwa a kan la kho tia CDF matupi in twangwang wai tu pakhat ni achim sakhan la ka dau nak a SSC ral thrang ni chunglai in ka dau nak atwa cha a van kai khwa tol chungmi pali anun nak aliam tia theichi asi ka dau na kong he petlai in CDF matupi ni chanrau hlan a thong an than kau lai tia CDF matupi in twangwang wai tu pakhat ni chun achim matupi peng a SSC ni chunglai in aka mi ruang a tol chungmi pali anun nak aliam pakhat hliam ma atwar Chingramkul matupi peng khote cheu khat na chu December ni hleiria chun a SSC ral thrang ni chunglai in voi thum tiang aka cha a wankai khwami pali anun nak aliam pin a minung pakhat ni hliam ma atwar i lesin khwa siang in zong arok tia kan thai minung panhi chu makhate a anun nak aliam i pathum ni hliam ma antwar hliam ma atwar mi minung pathum lak a panhi chu anun nak aliam than i nun nak liam mi di lak minung pali an si tia tol chung mi pakhat ni damatupi time a achim chun hu a SSC ral thrang wanlong chu thaiboi khwa lei a petlai in azuang i boi ni tiang thangai in po ke thong kan thai mi cheu ni SSC ral thrang zathum pali ke in shamngan anka anti i midang ni chun wanlong ni bom athak ti in anchimna kongjong achunglai upani achim cha pakhoku khopi number zale pakhat tanglei shamplai phu munpi le nitlak lei bongkang khwa SSC ral thrang sakhan pakhat chu shangman zan hi tluk in an ka hna pasra an thi magoi than pakhoku khopi number zale pakhat tanglei shamplai phu na umna munpi le bongkang khwa SSC ral thrang sakhan pakhat chu shangman zan hi tluk in an ka cha a ral thrang pasra an thi tia pakhoku People Defence Force PPDF chung in twangwang wai tu pakhat ni yangon khatit media a achim December nil hei sari zan sui milam pakwala cheutluk a thok in pakhoku khopi number zale pakhat tanglei ke shamplai pu na umnak munpi le pongkan khwa SSC ral thrang sakhan pakhat chu shangman zan hi tluk in an ka cha a ral thrang pasra an thi pathum nak lom lo ni hliam fak an tuar tia thei si chubantuk thiam in shangman ka nak ruang a SSC ral thrang ro chon nak in le twangwang wai tu na umnak in pakhat arok tia pakhoku People Defence Force PPDF chung in twangwang wai tu na ni anchim ka dau nak a atal mi shamplai pu pufat na chu pakhoku pengkom battalion 6 PSGF pakhoku paka pha Young Force Earthquake King Fighter Meng paka pha Meng local shamplai pu Meng peng local shamwan tlai tu pu PRDF UAB Fighter Royal Defence Force PCM Force Gen 21 le
Rekobrawan dang ti pupat na an si tia an lakder nan san le chok me khopi chu SSC ni chunglei in bom mathak I tul chungmi paruk an thi sharam ko chak lei nan san khopi le chok me khopi chu SSC ra sang ni December nel heria chun a chunglei in bom mathak I tul chungmi paruk anun nak aliam tia kan thai SSC ra sang ni chunglei in athak mi bom chu nan san khopi si in pi mai lam chung a atla I puake nak achwa cha a manlong khwami pakhat le sabang ko khwami pathum na anunak aliam tia tachile news agency ni alangtar December nalheria thiam a mantong khupi SSC ral frang khalaya zale somthum battalion sakhan in mantong peng loikang khwa shweheng company sejung alshia na na khep le pinang khwalam ton nak a shamngan in voi somthum ne voruk piang anka tia alangtar chi changme khupi zong a SSC ral frang ni hokang khwa chu shamngan in voi nga tiang an ka pin a atuk nak wanlong in bom voi ni tiang athak I hokang khwa mi panhni anun nak aliam in kul throng arok chi tia kan thai MNDAA ni yalong jai ramri SSC sakhan an lak SSC le an kutang shyam tlai zakhat leng ni shyam nam an chia syaram kul chak lei lau kain peng yalong jai ramri ge SSC ral shrang sakhan chu ko kan shyam tlai MNDAA ni mai thar zun phatman pu alo in an lak I ko kan thantar an khai na kong chu taluk memar ramri thongla tu cheu khat ni khatit a an chim December nil heriat a lau kain peng yalong jai ramri ge a ko kan MNDAA thantar mu asena in mai thal po thong thai asilau MNDAA ni ramri ge an ha mi chu mu asi tia taluk memar ramri thongla tu pakhat ni achim MNDAA chu laukan khopi a an lu chang I laukan khopi chung a chun daga sa pakhat long atang chang adang SSC ral shrang palik le tu so thipol chu shyam nam an chia di changti in kan thai dia achim chap chupin a MNDAA ni shyam nam chia in miza pisin a font mi SSC ral shrang chungtal pol chu laksong an pek nak na video file zong miza pi ni mu asina in MNDAA ni thongthan nak zeimhan an tu ari lo tia khatit ni alangter taluk memaramri thongla tunha ni chun MNDAA ral kap di lak ni laukan khopi an ko chang I laukan khopi chungzong a an lut khau chang tia an chim Rakhine Ramkul a SSC ni nikhat chung a tol chung mi pakul leng an tlai than na Rakhine Ramkul a SSC ral shrang ni thongni kul la thum December nel heisari nikhat chung long a tol chung mi kul la thum an tlai na I pe tlai nak phone le internet zong an phi piak di na tia kan thai mia upeng a palik battalion somthum khat in SSC ral shrang chungtal pol le Rakhine ral kap AA karlak a kadaut nak achwa nu in SSC ral shrang ni tol chung mi panhi chu ral pho a an kalpi na I mia u shambun SSC ral shrang zanga somli battalion ni an tlai na hi asi tia Tachile news agency ni achim chupin a chaphu khopi pimphu mo sang khotlong mi panhi na le Dipa a ngatlai ding in akalmi minung paruk na zong an sang a hunhim nak ala tu SSC ral shrang pol ni an tlai na taikhi atong mi na lak a ngatlai mi paruk na chu SSC ral shrang ni an kha than na I chu sa choi khat in an ngatlai nak sur pol chu an ten tar na tia achim chi alon chia mi zar chung zong a SSC ral shrang ni Rakhine Ramkul sitoi khopi to chung mi som nga leng an raklai na tia to chung thong zap nak Christian news ni alang tarve Tamu khopi a motorcycle pasol nak in minau pakhat liam ator India memoramri a pa pakhat chu aruak in an hu sagai ram than tamu khopi kanchiwa leidon pong a cycle le moto pasol nak achuak I minung pakhat liam ma ator tia thai si December na ria zan le simi lam pathum na chiu song a thungki pani akhal mi moto le changna chi sang lanmin thang kumsom thumni achit mi cycle chu ani pa sol cha a lanmin thang chu ake pakhat akiak I tamu khopi chetha bom chan tu puni se in pi a ankalpi tia ama he ne niam in a ummi pakhat ni achim chupin a December ne ria zan le swimi lam pali le cheutuk a tamu le nampha longkar lak India memaram ri ramlak hun pakhat a
Papa chu aruak in an hu i kamu kopi chethabom santu phuni aruak lak tia to chumi hna ni zalin a an chim na campeng SCCral Frang Sakhan chu TNLA ni adilak in an lak Sharam kul saklay na campeng SCCral Frang Sakhan chu TNLA ni adilak piang in an lak khutsang tia TNLA ni an lak ter December nil heria zan khan SCCral Frang tikong Sakhan chu an lak nu a TNLA ni zafal nak le thenlim nak an tua an tlai khi mi hna SCCral Frang le Klemtor mi hna an her mi si ai pek nak le dẫu khăn nạc an tua tia kan thei yang gong khatit media ni nang khan SCCral Frang ti kong sakhan di lak chu TNLA ni camping te in an la khu ti mi fetar nak thong pang chu TNLA sin in an thei mi si mi piral kap ni an lak mi molu khupi a SCCral Frang bomhan mi zafal nak an tua Sagaram 10 Indo Peng molu khupi a valai tang a SCCral Frang ni an man mi bom chu mi piral kapupat ni zafal nak an tua tia thei si December nil hei thum jingka khan molu khupi SCCral Frang irun ven nak palik sakhan chu KIA ABSDF le PDF tang ti pufat na ni an lak I an hum hak sakhan hum hak asinu a mi piral ka pufat ni SCCral Frang valai tangbong han mi zafal nak an tua tia NUG rumven nak MOD ni December nal heriat khan langtar nak an tua molura Frang sakhan SCCral Frang bomhan mi zafal nak a PDF battalion le paka ni bom som thum an hu I an lak tia MOD ni alangter molu kopila kadok nak a SCCral Frang hesari an thi pasari an tlek na mai thal zun kul zun khat kuche bom kulali jitri kwan thong thum MA kwan zathum NIMM kwan zanhi an lak tia ABSDF ni an lakter Manipur Myanmar Racial kan bom chan ha lai Myanmar ram ka dok nak ruang a hin na kol in India ram chung Manipur ram kul a adormi Myanmar Racial na chu kan bom chan ha lai tia December nal hei sari khan barak tomberu na ngai mi a ram kul bunchi and birin sing ni achim Myanmar ram in Manipur ram kul a adormi Myanmar Racial na hi minung thong ruk luk an si an ni chu minung hoi I thei thiam nak in anum nak dim hun ma le din ei chu kan bom chan ha lai mai lei zong a ara than ding min ha bom chan ding zong kan I ruah chan tia an chim Myanmar ram ka dau nak ruang a chinram ku chung in partial minung thongsom rukluk India ram Mizoram ram kul a an chang tia CHRO Memorial nak zin in kan thai Thailand Myanmar ri a ri thai si in cholet thal nak to tu minung hlei nga Thailand palik ral kap ni an ka tha na Myanmar ri pong Thailand ram chak lei mun ram a ri thai si in cholet thal nak to tu minung hlei nga Thailand ral kap ni an ka tha na tia from vong wei tu na ni December nil hei riat a an lang ter hi thil hi Myanmar le la oram ri swipura pong chi yang le me phalong peng Thailand ram cholet thal nak hun pi a December nil hei ruk khan achang mi thil si tia tongwang wei tu na ni an chim kapni karla ka dau nak adi nu a Thailand palik ral kap ni bekhai sari chung a methamphetamine ri thai si million man tuk umtlai tia tongwang wei tu na ni AFP media a an chim Myanmar ram le Thailand chaklai ram ri a hin ri thai si in cholet thal nak to tu na le Thailand palik ral kap karlak a ka dau nak a umleng mang ton tia an lang ter India ram Kerala ram kul a COVID bantuk zot nak shik JN1 an hu than zot nak shik kai mi an kar India ram Kerala ram kul a COVID-19 zot nak bantuk JN1 zot nak shik kai mi an kar tuk chang cha a to chung mi pi na chu ra ring te in kal ding le khudir ding a trom wong wei tu na ni December nil hei riat khan thei tar nak an tua COVID-19 zot nak shik bantuk asimi JN1 zot nak shik thar akai mi minung hi ramchung a an tam tuk chang atu bantuk zot nak thar hi America le China zong a kan hu lei khan an rak pu JN1 zot nak shik thar akai mi minung ha hi COVID-19 zot nak shik zau khan nak si ai in zau khan kho an si tia valai pumpi ngandam nak zau khan tu na ni an lang ter India ram Kerala ram kul a JN1 zot nak shik akai mi na hi
minung thong khaza thum kulali an si chang December nel hei ruk piang a minung pali an thi chang tia thei si JN1 virus dot na shrik akai mi miluzat hi fianglang in chimkho asilauna in ramkul ngandam nak lei zau khan tu virajo ni an chimi chu zot nak thar hi chutluk in thin phan ding le thalau pi ding asilo kan kham khok au lai tia achim Thailand ram a phunglam lo in Myanmar ton mi na chit mi moto pakhat chu kalhai ni ngai moto he anipa Myanmar mi thei ruk an tlai na Thailand thanglai hmun ram a phunglam lo in alut mi Myanmar ton mi na chit mi moto le kalhai ni ngai moto anipa cha a moto chung a Myanmar ton mi thei ruk an tlai na tia Thailand media chiu khat ni an lakter December ni hlai nga na kun si tharamat penkom Kongyam Huram Palay Kupong a achang mi thil si tia an lakter Palay ni ngay thil purna moto to sual in lamsir a atlami chu Myanmar mi rentuan tu na chitni moto ni abrik lay kholo in apa tia an chim moto pa sual nak in Myanmar rentuan mi minung hay ruk chu tia mantur na in khunglam lo in alut mi an si cha a samtang a an liam ma he an jam na tia an lakter Tamtang tuning ahmun ram thelo in azami Myanmar ton mi na pa palhei khatle nu panga na chu promwa ngai tu palik na sin theitar an si nu a tamtang a an tle khi chol na tia kan thei tu zing kan Thawngchimnak chu ma vel in kan dong tar ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kan in som na